Kumno perlak bero sa shisin pat ngapeng so bhai phi shakani ke channel jonga khasi tarka. Teminta sengi ni shed no da kani ka breakfast ka ba suk ba da uni roti. Hangni nge simpeleng sauteli te phila ban pendunaru santat hi uruti pada hangni ngan pendan kam henriu teli. Phila ban antad hi mo saber sakamlu khendian. Sae saka ni ka umpriang shishamod he phila ban ai da kamakhan ru te saking ha du pakandal along bha uni pade ude tu snap so jaw mo diban khurtang nalor umde tu bali hapo khurtang utuba nalor katula biang shishamod e tang tu bajirngam nalor mo umde tu ba hapo tu bajirngam te da adam nang te pade sai khle bha ngindashat mesti laikum ni am ka suk ru ka suk ka bang ru ka bang lang ka kedang dei te da adam nang ta bari ngin sa ya wi bhai uni mo kum ni te da phi ko shed ha ka oven am shu siang da ka butter paper ha ka tri awan shu bo bai kum tu kan te kani ngaladap te sautli ngan shu bake te da fimdan ka awan finda ko aban shed ha ka tawaru kalong te kan shu ai makhan kumnin dian da phi ai makhan am te penlip no ka ding shwa mo nama yo ka ing ka makhan te sa shu thap no kumni kan te na lor sa ai biang makhan sa kala kumni sale lai sausin hadu bakandala long brown baha kum to am da bam ru ka bang baha ka long crispy baha na lor na po pra ka long soft pe kani pade banga shed ka awan pe kadang long to kani kala long te ngan sei no pe kala ibang bhai am te phila banta da ka makhan ne da ka jam ne da shubam tangkum turu kala long ngathrai phila yo jimun to hi perlang khuble shibun ba philai pe kani ka video sngo bha like subscribe but share